Very good morning. Mutinajira quick recovery. Oh, you igwe wega mam. Thank you. Quick QR. Ti mamu. Ai mama at least bwana. Oh yeah, sorry. Nenda kweli bazaenjeta go mama. Ti mamu. Quick recovery mama. Koroste. Koro ajero go sar video ni kya uzogeria na ni ndira manya uramenya uri ingi akwira. No, dear shy. Okereherwo ni LNT. Gudo. Aya. Gaya to protect muno. Na tugitire ithuothe ta bururi. Yes. Ona aria makiumagara no kwi mundu no nginya akiumagare o ta iguo tuumagara athie wira. Ngai ni agutwarana na ithu. So we pray for mercies and protection. Twende kazi. Yes. Leo ni ndikire na kaoru. Ndakira ni gukora by the ndinakura you are looking very smart. Thank you. Niki. Ni weekend ya gwera ri njega na ndiraire toro. Weekend yo yothe maundu maria mahanikite. Niki. Tuthi na mbere. Uri. Izo tuikarite oguo weekend yo yothe ri. Kuma Gitengera. Kuma tutigana na Gitengera. Ni ndathire guikara kuria Shams Camp. To ndienda maundu maingi ndehithitie andu piu. Teko uri. Kumbe ni arahikurire kanitha wake. Tuikarite kou tuhorerete oguo. Gaidi gaitone mato muto konywa saina ndirangorora thikiriria ai muneneri thutha waku ndarathie makanitha kegiragio ri matira ndahothe matira ndahothe areta ndundu ya thuri aratake the wise men maraikara thi marona mahingure kanitha mamwira atiri munene he kanitha tuire guku na nduthondekagwo munene ugithondeka state house ri kotangi uthondeka ndo gogo gwaturaga mba rwe bane ya mundu wothe bane ya mundu wothe ithira mumu wethe musuma mundu wothe pagani atoreki we hingura kanitha ri guo nigetha ucindi aria mari guo ki mbere na kindu giki gike hathani gike kanitha ni gikuhea giceni na nikio giatumire nginya ukaingira munene aramoria atiriri tukuwita atia arirwo hiwe twambe twake wona marikari ni tukumenya aramoria aroria atiriri no gukorwo kiria his grace Lord Bishop aramereria imuri rekai kanitha wambe ureke riu matire marawambia ni ndirahurirwo nderero rigi jine hindi ya igua ati kameme live on Facebook goko ikara hau tonywe cai wamujara kunda ate mundu wakwa arakegira mundu wakwa ri ni maramba marahurira morigo majoria toro jua we creative muno ri ndutuheritwo ria kanitha ni ndirigagwo samira kanitha ucio witaia atiriri mathana gocho hende show the ministry Atio go tuatea Mother Nagoso Hende saw the ministry international mutigazire mukigie karura muri witaga riu kire turarigwo ri twita bururi ri ni undu ucio narehire wagagu muno riu twarigwo atiriri ni ugukorwo Lord Bishop Baroma kuma SK doni na aria ngene mambite gukana akauga ati media for the state ni raguruka na magatheti macio moya nyama mara gicoka yukage referendum gicoka yukage baiki under the bus referendum munene Omaye tumia wa kerea cause of me kerea kanyamu ikia kanua
thaici uhutete kidogo ni aguthika mukunji no mundu wa gwake ni ahetuirwo kano wa ICK ni magwetha ni athire kuria kaina mabururi uyu no matuikarite wande marambia gukinegena nĩraigua nĩ wa bilioni 1 muturuma 1.2 billion andu marehe thina muno ri arauga ti wenda ndaratumira mbeca cia public auta ciake muhuko auta ciake muhuko ate ndangitura gukworuraga makanitha marakona we ndangiaka kanitha haria ri arauga aka kanitha ucio arikia kwaka ni gutu invite kirugorio kira kiratugianirira andu ni marokirire muno ithera murirokira reka press conference riu aikone oka kanitha ko no nginya atwakire kiria muthigiti o hindi no nginya wakirwo tempo andu arenjio maria ona marahura thimu na muguru wa Nyagathanga tuikarite hau ri turecire rugucoka wikari atia ri nake mama boys kumbe mari arata na wega ni mwatumia makarekagwo marie as a way of therapy tumia makarekagwo marie aigua ni araka kanithari aruga na thina munene witu aka kanitha no mbere wakite kanitha munene ri abocokerere ngai ndari na bata na kinyumba ana bata na ngoro ara mwira munene ririkana hindi waragia ugathio mawaragia in tongue ara nini gwaje withio munene ririkana hindi wari mwanake mwega muhoreri wendete ngai utatiraga ciu wathioma Ria wathioma gokaria in tongues no hota gutaura thiomi imwe pa kanitha ni ngoro ya mundu ni warerwa mama boys arerwa atiri handu oka kinyu kaija nafata na kinyumba abocokerere ngai no nake munene ni araiga ni akorio ni ngai ni akorio ni kiaregire akire kiria aroria atiriri ngai ni akanjuria meko matuine mathi matuine akorio atiri ni ngai wakire affordable homes affordable church wakire affordable ni muraika we wakire affordable homes okay ako jakira affordable church jeherera ndikuwi arauga no nginya riu na wandu ri andu tiega riu ku mama boys araritie ku kiandari andu maroka maruga mama boys we no otoi ti ndaragia na ndimi ndaragia in tongues aragia gikari hari otakiwi polisi we getaro di brokoli kaigwe wego amokaje kiraro di brokoli go kawira rau torio hauri tusubaete oguo ri kumbe wa munyoro uge guku kumbe wa munyoro thutha wa kurura guo arorura akiukaga na macirogani mararinga kuringari kwina andu matarakena haya kwina andu matarakena marenda tene guithu turakena manyumba itu niriri maroka na ciao no ikaringa ihiga maikara mucemanio magoka na ciao niseme ikaringa ihiga rau marathia matiragetomire the orange man aratomirwo arathia haurane nacio arahewa thie enda sasa wena gruneti njiganu enda akinya na kou ri ambia gucihura murangina munasikia wanakuja hapa wanasema henyenye henyenye hai manyenye henyenye basi kuja huku tena henyenye wadu bamuragia atiriri munene hasirane ciake mutithondeke yanyu
na merire metikira wa munyora okoro ya indo ndirona ta ginya baba arenda gutuika indo ndarahinga ndara observe table manners macoke mogere mundu umwe ta Moses maukoro mena kwagaga aikoro the mara kiroga konia magatundio ni mundu umwe makahorwo ta boso uguo mana magagitio kinya munini wa munene wa bururi ni ararakarire arauga andu akini akigu araga wa munyono ati andu akini akigu ati mundu rumi uracio ati ndokerereria thauti yakwa ri karanyenda ani mundu umwe ati mundu rume umwe aratinda hau akerereria thauti yakwa nywe atumia nimokererio ni thauti yakwa atumia bakaigaza mairio ukikanda guthie jehanamu kuria atumia mutumia oragio ni muinde niko na hips sana na cock na ndare da kana tumia aramwira mimi mutasijaribu kuongelea sauti yangu mwambie huyo mtu anaongea sauti yangu mimi ni straight omunyora kwenda mbia thiruraya ithigite ni arathi ngemi na ithe no nginya tumubuete areke mahuhahuie ndira ni magwika ati mahuhahuie ambe athie matienda wathura gutiririo omunyora umagara akakumagare na nyamu ya ndakaumagare angiumagara no nginya ithe tumubuete nyamu ino yathura tu gutiririo enda kuringa twambe mohoroka turinge ringi yathura gutiririo yathura gutiririo ro ria namenyera ndakakumira bara umira nginya umuthi munene twamathaithire muno ni gakumahe wira muingi tukimera matiwe na mundu uyu kikare wira ni mamurekereire magemuhete department ginya ya korora kiria tunyoni gutara tunyoni thia angeheriri yo aheona ya weather forecast riu kumutukania na gukunji ucokire umugucie mundu wa kamukunji na niwa maragire mena muri wa nyina ni emergency oburu ri Daria Shai. Nirogire marigine ni emergency ati sisi emergency ati mimi na support emergency kwa sababu mimi ni Gen Z that's okay muri moa mutwe ona